Chibai ule August ni som ni le pan ni ania tun tru ma hian thu thar sang kan ngai thadona Mizoram Chief Minister Fanuin Dr. Kut athak chungchang thukal zel tele August ni som ni le pakhat tlai lama sakor mui tuai tloakal durtlang lam mi tele si phir lam thalai te inti boi chungchang tele thu thar sang kan ngai thaho dona ni nimin August ni som ni le pakhat tlai lam khan sakor mui tuai tloakal durtlang lam mi tele si phir lam thalai te chu buaina nein durtlang lam mi te hi si phir lam thalai enge mozatin ron zuin kan khokot chua Holy Angels School peng bula ron nang chingin anlo in khoi deuh nuala durtlang mi te hian kut an tuar nual bok kan Social Reform Committee Chairman in thu adon vele che chuak ngalin tharum nen anin nor deuh nu in an thel mit theita ani hetiang buaina hi kan kho chung le kan VC area chunga hian thleng to lo se kan du'a atula ni chuan thu nei tu te soi felatan police lama thlen mai hi kan du dan ani bok ti in secretary SRC siphir veng hlun chuan thu chua asiamani larin oma khol ring chuan heti hian asoi ve boka durtlang tleirol rol som panga vel hi siphira ron lengin an ruya kongkal anlo aw por viau thina hetia mi anlo aw zinga hian siphir tlangwal pani chuan ngai theilovin an chang ve dewa an soisak chunzom ngal ta ani durtlang mi hi panga vel chu an chanchin ria in an nang chinga khotlang ruai tu ten an la ngala an thian te tlan ho hi man ruwa ne na lo let le in si phir veng hlun lama si phir thalai rualin an lo changa pani chu an man midangero an tlan chia heng mi tenen hian veng hlun lama an buai deuh nu in si phir lama phut pheini in midang an thian te an man masak nen da khom an nia mi pui thin rim pung khomin khotlang ruai tu ten an venga police lam hriat tir ni in police lam hian lak chua an tuma amai ro chu mi pui thin rim an tam em awangin anin norta ani durtlang khotlang ruai tu te amuna localin ngai dam te dilin an soi sakate in enkol na po an tum vek tur thu an soya khotlang ruai tu te ve in rem ma se mi pui thin rimin heng mi an man te hi an la dang ri ani ti in asoi ve boka an ruai tu te ve hi in beramin buaina omzui lovin durtlang lama mi khoi tu te poin in tiam kamna te an ziak nuwa police lamin an ruai theita a boruak adai zui ta ni in an soi hetia si phir lam tlangwal mi kuttuar te po hi atira na deuh ma se ru tliak le hliam na lutuk an nei lem lo ni in an soi bok tunlai hian a hu howa mi khoi hi kan ching thar le ta hle maya Mizoram mun ranga hetiang thom hi riat tura om fo mai hei hi thilpoi tak ni in mi khoi ron ngat phei hi chu rin a in an khoi ron ate hi an lo na viau zela nun na hial po chan ol sam takani chu wangin nu le pa te po in kan fa te hetiang konga hian zirtirna kan pek that apoimo tak zeta tunlaya chuan kan fa ten lir thei an nei fur to a reilo te chungin mun latak taka kan mit mu phak lo an thleng zung thei to a kan fa te hi khoya ange an oma enge an ti engtin nge an kho sak ti te po hi kan ngai ven zual apoimo hle kan fa te hi kan ro hlu an nia tu te pon kan fa te chu kan duat vekinarin om chuti rual chuan kan bula an nung chang le kholaya kan mu phak lova an nung chang hi atam zok chu leile van ang maya in kar lat ani fo nu le pa te bula nau pang cheoma lom te po hi pon lama chuan an lo nau pang chia vak ngai lo fo ti kan hriata kan fa te kan enkol ulukhi apoimo tak zetani puzoram thanga kan Chief Minister Fanu in Dr. Zonuna kut athak chungchang chuan Mizoram mai nilovin India ram hun rang alua khat ne hle maya Sunday lam khan
India ram media lian rang te chuan an puang chuak na sal hle ani hemi chung changa hian kan hriat to angin puzoram thanga te chung kwa chuan heti hian ngai dam an dil na thu an ron ta langa kan fanu Mary changte in doctor laka moilo taka ache thuwa keini achung tele anu le pa te chuan thiam thu soitu reng kan dei lova kan diklo hul hualani ti in a doctor le mipui te laka ngai dam kan dilani a doctor te laka po hian atum thum na atan kan nu pa in ni som pasari thlariat sang ni som ni pani ni lai ni zan khan kalin ngai dam kan vadil le a doctor le achung te po kan tana za thla khopa tha le mi hrethiamin min lo chona an puitling kan ti in an fak om kan ti tak zetani tin Indian Medical Association IMA Mizoram State Branch in he thil dik lo hi tun hnuwa a thlen to lo nan tha an ti lo na talan nan bets dumbel an ti po hi an ti tur dik tak an ti ni in kan ria a hei ayana po in ma lama se thil om zok tak ani amai ro chu puitling le pa chan chang takin heti chau hian ma an la a za om kan ti in kan faka an chunga ngai dam kan dil mola tun hnuwa hetiang thil hi a thlen to lo nan kan thei to pin malak kan tumani ti kan han soidu bokani e zoram thanga te nu pa chief minister bangla ti in ngai dam an dil na thu hi mi pui van tlang mu thei turin social media lama an ron ta langa heti lai hian Facebook le WhatsApp lama te chief minister fanu thiam chan tir tum ni om taka doctor ina an lung oilo na an lan tir na chungchanga an malak na te dem zong le chief minister fanu thiam chan tir tum na ni om tak taka post siam te alatam maya ati sual tu te ngei poina diklo intia ngai dam andil to laya heti zonga thil kan lakal pui fo hi chu thil dik ber po ni in alang lawani medical lama thok te chunga leilen na ti chungchang doctor chonglung mo na chuan heti hiana ziaka medical lama thok te ri grab na hian angong poi thei chu damlo en kol konga min ti ti mang ti alom hle ani damlo te lung oi lo na a omani poin mai chana soi ho zel ni thei se adu om hle ani India rama hian medical doctor le dam doi lama thok tu te chunga leilen na kutlak na le mungrua ti chiat te alo thleng fo to a doctor te ti na thial tok po anom fo tamai Indian Medical Association IMA India rampuma medical doctor inzom khom na polian tak mai chuan zirchian na anei na medical doctor zinga za a somsari panga te hian an na tho na kai noya midanga tanga leilen na violence enge motak an tok ti an soya chung zinga chuan trong kamari krap na verbal abuse a common berani antibok hospital setting sa chuan emergency le ICU te hi hetiang leilen na thlen na mun tam ber antibok tin damlo in tlo hun visiting hours si chutiang a thlen hun common ber antibok hezir chian na tanga alanda na chuan medical doctor zinga za a somriat te hi an na a an ha rim tonga za a somnga paruk te chuan kar tluanin za mut ha dam hun an nei mumal meu lo anti za a somruk pani point pariat te chuan ril rungai ngam takin damlo an en theilo kuthak tot hlau wangin anti le bok hezir chian na hi medical doctor te bik chau alania hospital le medical lama thok tu dang te tiamin hanjir chiang ta se a figure hi asang viau inari nom ramchang kang zo ka chuan kut in thak chi hi a thleng meu lova a mero chu in khinna atam hle thung India rama ero chuan doctor mi kutwar an thanem ta hle a thi na hial thleng po aum ta fo mai chutianga wang chuan IMA hian medical lama thokte hetiang leilen na laka ven himna dan siam tur hian sarkar lai puipo alonor fo to thina COVID-19 thrilen laya kut in thak na a thlen bel awang te po ani pakhatanga government of India chuan
Epidemic Disease Amendment Act 2002 September ni somni pariat sang ni somni khan a notify ta reng ani hedan nuaya hian medical lama thokte chunga hleilen na abikin kut thak na reng chu waran tel lowaman the cognizable offense apuang ta hialani medical doctor tele damlo enkol na lama thok tu dangte abikin damlo enkol lama thokte hi an na tho na mun thewa thei top chu in damlo te enkol na an thoka ti dik tok lowero aum fowang mi hring ve tho an ni awang tele abikin hospital lamarin taka thokte phei chu stress asana wangin an tong kam te po ngai thak nuam lo aum ve fo nge yang ma se an thiam na te ani dan ang taka an mat theinan na tho na boruak him safe environment an mamo hle India rama doctor te kutlak antorin ram puma IMA chuan protest alo bot sai to thina IMA Mizoram State Branch Point hetiang protest hun hi kan lo man pui ve to thina van duai thak takin kan rama hetiang hi a thleng ve ta a poi kan ti hle mai hetiang hi a thlen to lo hi kan du em a chu tiang awang chuan ni som ni August sang ni som ni pani hian Black Badge protest kan man atul pha ta ani medical lama thokte rikrap na hian angong poi thei chu damlo enkol konga min ti mang ti a hlom hle ani damlo te lung oi lo na a omani poin mai chana soi ho zel ni thei se adu om hle ani medical lama thokte ven himna dan hi state tinin an pom ve phot zelanga ya chutianga tan chuan IMA Mizoram State Branch Point Mizoram Sarkara the Mizoram Protection of Medical Service Personnel and Medical Service Institute Prevention of Violence and Damage or Loss of Property Act chu pass ani ve theinan a the lut to a kan sarkar hian hedan hi siam puitling thuai thei se adu omwa tang ti in hemi chung chang hi aron zia kani aman kan pelet mek then khatan anat lutuk lo ka be sei chia puama tam takin chia troi maila tam tak chuan sum kan rut ngek ngek khe puama chu ti tho chu chuan in mun man ati sang ngal dor dora kuwa kan tola National Highway lai meka ram cheng chia le khampang ram trao mai engma chin theina ni hlei lo po anei tu le athai lem kan siam chopa changel mun le mau mun te balhlo huana te kan chantir thut thuta zang na dom na kan ruta uchua takin kutling lawin sum kan rut ngek ngeka pathian mal som na nia ngai mau mai te po kanom hial ni inalang angong chua chu in mun man sang mai ani talo heroin number 4 anita ku watol tu te atanga ma ni khobil ta na chia kan lo khon vele surveyor tenen in thurwala ram hlutna ti sang waka zang na dom na kan mu hi pathian mal som na nia kan ngai chuan heroin number 4 ngat mai demand kan ti pung theita hi changkan na chikhat mason na ro pui taka po angai thei thawang aman atawa thilman to kan demand na sat chuan kan changkang viau ti na ani mayam khothen khata chuan voi khat hit lek lekin athlonin an sem nia soi hial alonita tin khothen khat danga chuan number 4 demand asang chak viau bok dan anglo thiang hlim lo le kutling lawa sum memo bungrua emo kan lak lu reng ramzau takatanga hriau pakhat thleng hian kan du emo du lo emo aman kan pelet zel don thi nulam ani lawa kan dam lai nge jok thil ani amanata na kan pek turero kan thailok lo mai chawani asum le bungrua chuan ani kherlawang kan rilrul him na le thamuan na te thamuang taka kan muthil siai theina te kan hrisel na te kan chung ko hlim na te nu le pa kan choi moi na thin emo nu le pa kan ni anga kan fa ten min choi moi na thin te kan ming that ve na te hian mitam takin aman kan rul to a kan rul me ka kan la rul zel don alen le tamdana zirin
kan pek let za tur chu atlemin atam mai chawani thlamuan na le hlimna leina na man thei ni in kan ngaya kan thlamuan na le kan hlimna mang chuan kan leizok zel don alo ni pathian hna a ko ran ho te kaltlanga soma pakhat kan pek awang hian athiang hlim ta vek mai ni in alang lo tlat heng hi kan pathian le khabu thiang hlima a chuan wang ni kherlovin leilung dan law of nature ani thil makani lawa thil ni phungpa ngai ani sual chu a zel don alom kan ti ani poin adik viau ma se kongka kan hanzo zaw dana zirin alo lu thin ma se kongka kan hon zaw dana zirin alo lu thin thoka phita khochak lam unaute pu zo vekhi afu berlo sum ha takle kutling zana kan tho chua ni lo ran mi alawa man hem tlak leka hlut na po nei vak lo kan nga tlang ani thei ve tho asin khochak unaute an ron ral tlana chung ral tlan anga langte singa chuan rem chang lo la a rui hlo ron tol tamai chu anom nual ti ero achiang engwang nge atlom supply atam thei hle ani mai supply tam na chan chu demand sang ani le mai thilman to le aken kual vel po laom tak ni si kan police dan supply an man fo tur om thei khopa demand san na chan hi ngai tua tham mani heng thil hi dolo tur ti na lamani lo thei top tak meu chuin kan do tur ani ya kan do zel don keima ni lampo in enfia reng kan ngai ti ro kan ria tangai kan thei ngil si chuan information technology ron thang zel do ang lek kan ni ang langsar tak le midang te mu thei tura pelet kan ni vek lo awang hian kan rut let dan relovin kan sum le hausak na chau kan in thlira o na in kan khata kan in veng zo lo thin ke hi ka fi hi mem ti te thil te tham thlenga zuk chu chuan thafam kim le dik kim vek kan om lawa kan te na po ain ang lo bokang chu tiang chu ni ma se kan ram le kan chung kwa angong dana tangin engemo chen chu ain te thei tin khovela hi chuan za om thei lo pathiana in ngat te meu po an tluwa an tho le a an kalpeng ve fo sual na nei lo thafam kim te chawin an soi kan nga chuan van ram kan thlen huna chau ani mai chuta la chuan heng thu soi man lo le khian kan zai tluk don si ti in pu van ram hluna chuan sum kan du lu tu ka wanga kan ramin ator mek chungchang aron zia kani Russia le Ukraine lam ngai tha ang Putin a thian thatak fanu tha ani Russia President Vladimir Putin a thian tha Alexander Dagin fanu Daria Dagina kumsom ni le pakwa chu August ni som ni tlai khan Moscow khodai fem Veliki Vielzomi khobula apakar Toyota Land Cruiser Prado akhal lai chunga bom kamruk puaka athi ti Russian sarkar media tas chuana puang ti in Washington Post chuana chua daria hi apanen cultural festival mangan nia daria pa Alexander Dugin hi Putin athuak bur Putin's brain anti hial khopa Putinarin kayani sarkara ni na poimo chello ma se prominent ultranationalist ideologue ania Russia in Ukraine abeina thatia support la tu ani Putin a khovel thirdan le a hoi her sondang lam dor tu ani anti Alexander Dagin hi afanu ne he cultural festival a hian an kalduna hodun antum mek lain apa hi motor danga a ho thuta hei hi tunlai mi poimo ten security thila anti danani motor danga a ho awang hian apa hi ahim ta hlau thungani Putin a phei hi chu akal na tur hi thlani malama a security ten lo chen chilin an lo thli thlai reng thin ani Ukraine Armed Forces report danin 79 Mykolaiv Brigade airborne assault troop chuan Russia sipai te an chure thei hle a inrin nia motor an ka chiat sak pakhat chunga chuang te phei chu an thideu vek ani
kumin February ni som ni pali le August ni som ni inkar khan Russia chuan sipai singli sangli zakua anchana anteng sangkha zakua pasari achia a an motor chia hi sangli jani som pani ni in artillery system sangkhat som pariat achebok hei mai hi alani lo multiple launch rocket system le equipment dang jani somruk paruk achebok kani inrin ni chundar som pani vel khan Ukraine Air Command Center chuan Russia unarmed aerial vehicle pani an kap chia a hemini vekhian melma caliber missile pali an kap thlabok President Joe Biden chuan zirtop ni khan Ukraine hna ral thuam chuang bang surplus pek na tur Russia chungzinga chuan himar saman tur equipment thahnem tak 155 mm artillery round som paruk Scan Eagle unarmed aerial system som panga Max Pro mine resistant ambush protected vehicle with mine roller somli additional high speed anti-radiation le javelin anti-armor round sanghi night vision vehicle thermal imaginary system optic le laser range finder te antelani